Hari umwe mu bakurikira Jean Paul TV Show wanditse muri komenti ngo nzakore video ivuga ku mafaranga Ishkevin ahembwa na YouTube. Uyu munsi by'umwihariko tugiye kureba amafaranga Ishkevin ahembwa na YouTube, kandi nawe nimba hari umuhanzi ushaka ko tureba amafaranga ahembwa na YouTube uze kugenda umwandike muri komenti. Uyu Ishkevin ni umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe n'urubyiruko. Muri uko gukundwa cyane ni nako n'ibihangano yasize ku mbuga nkoranyambaga birebwa n'amamiliyoni. Muri uko kurebwa cyane ni nako agenda yinjizamo amafaranga menshi. Uyu munsi by'umwihariko tugiye kureba amafaranga Ishkevin ahembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Turebe n'amafaranga amaze gukura ku rubuga rwa YouTube kuva yafungura YouTube channel kugeza uyu munsi. Turebe n'ibindi byinshi bitandukanye byo kuri YouTube channel ya Ishkevin. Guhaye ikaze wowe wakanze subscribe, nawe utari wayikanda, iki nicyo gihe ngo uyikande tujye tubana buri munsi. Ikiganiro cyacu nimba wagikunze uze gukanda like. Reka nongere nguhe ikaze. Ishkevin yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2016, amaze gushyiraho video 85. Izo video 85 zamuhesheje abamukurikira 135,000. Ishkevin ukwezi gushije yinjije abasubscribers 2,000. Ishkevin biteganyijwe ko bitewe n'umuvuduko ari kwirukaho ku basubscribers ko mu myaka iri imbere kazaba yujuje abasubscribers 400,000 bimukurikira ku rubuga rwa YouTube. Ishkevin ukwezi gushije yarebwe n'abantu 265 n'abantu 918. None reka turebe ese abo bantu bamurebye bamwinjirije angahe. Kugeza uyu munsi ku bantu 1000 barebye igihangano wasize kuri YouTube, YouTube igwemba $5. Ayo $5 niyagabanya na ba bantu 1000 bakurebye, uzasanga ku muntu umwe wakurebye yakwinjirije $0.005. Ayo $0.005 nuya kuba n'abantu barebye Ishkevin uzasanga baramwinjirije $329.59. Nuya kuba mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu munsi twakoze ino video, idolari rimwe ryari rihagaze $333.59. Ayo mafaranga Ishkevin yahembwe na YouTube mu madolari, nuya kuba n'ayo mafaranga ari kwivunjisha uzasanga mu mafaranga y'u Rwanda ukwezi gushije Ishkevin yahembwe na YouTube amafaranga 1,826,000 n'amafaranga 311. Wumvishije ari akayabo. None se wari uzi ko aya mafaranga nkubwiye Spotify irimo guhemba umuhanzi yakuba inshuro zirenga 7? Kandi si urubuga rwa Spotify ruhemba abahanzi gusa. Apple Music, Audiomack, Boomplay zihemba abahanzi akayabo. Ishkevin mu myaka 8 ishije afunguye YouTube channel amaze kurebwa na 13,122 n'abantu 174. Abo bantu nubakwa na wa muntu umwe winjiza amadolari $0.005, uzasanga mu myaka 8 ishije afunguye YouTube channel uzasanga yaramwinjirije amadolari 65,000 n'amadolari 610. Nuya kuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga mu myaka 8 ishije afunguye YouTube channel yaramwinjirije $1,121,021 n'amafaranga 239. Urumva ko ari akayabo Ishkevin yahembwe na YouTube mu myaka 8 ishije. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nizere ko wakanze subscribe, nizere ko wakanze like, nizere ko nimba ukunda Ishkevin wagiye muri comment ugasigamo udutima. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.